APHLC Borjan Constituency Committee pen Kongchon Bang Men Sing Timung la pen Dun Kongchon Bang Disonte Ron la pen Arisang Hotum BJP along Chipogdu. Pinini Pai ke Thomani Tere Cheklo number 21 Borjan Constituency Angkang Hidipi pen kilometer Posose Upper Okke High LP School Patok Lamalong BJP Mass Running a Mailong APHLC number 21 Borjan Constituency Committee Kongchon Bang Men Sing Timung Lapen Dun Kongchon Bang Disonte Ron Lapen Finance Convener Rensing Rongpi Office Secretary Kolom Hansi Adun to Organizing Secretary Dhormen Teron Lapen IT Cell Binong Ingti Adun to Samson Singnar Dihindrim Bang Pen Chenglok Leader Atum An Bang Tharohini Suse BJP Asong CEM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon ke me Kaching Tour Pachitangri Theklong Si Borjan Constituency Long Tame Long Hot Roxuse joining a me Deng Ponlo Lasi Pinita me CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapet EM Surya Rong Parahin Pen APHLC Leader Atumaphan Deng Ponlo Labang Somelong ke Japan Sundor Tisu Meipu Borjan Mandal Committee Labang Somelong Aluhi Sarpo Amana Pengpen Kachitongdun CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Man ke do EM MAC Board Chairman ke do an ke theke dingatum Chetongdun Labang So Berta Nilitum Borjan News Fast Pirangi Harsing Teron Pen Berta Nang Palik Ini kita tenda bangke lalo cuki damtang non itu kecil ubbo bangke cuki damtang 29 nani candidate punya kasing baji pu labang so advantage and them mane 28 nani si alang le bangke bukajan ke hala kene Samson Teron pulo apen ke sar bangke difu pulo lapen aku tu therang hala amri bangke Bikram Hansi pula sobang declare to their mat nilitum la party hoipen singbai vipin singsa sepin pen alangli nuvet cipat hek pen masih alangli hala so candidate bang declare dat masih puthot 29 nari bang hala so bang ke la candidate pura singbai lo amasi nilitum kadu kabi singbai pen la salam bang chiton te dol je ilitum singbai singsa sia prang le ko pusi candidate bang declare dat ma la pen la so bang ke ilitum chokchi athe aron kita kalau tu ini tu mitang si mana ke cibona constitution kita dulu lake rat pen ba ini tu la members gute central committee members citong epen singbai sing sai pen citong ti bulung te la bangke kado ka biaka alam ta pacun pusing ada kita tu sitami non hara so bangke la kacitok la bang so bangke kini lo la 29 nani aprang declare de lo ako 29 nani bako meeting tu lo hala so ni bangke kini lo je cibong sai lo mane candidate declare tu de lo ko pr se declare to ren na kolam ta sar phanta than lo amasi o lage candidate ke declare bin nami kali muthe alam si puchot kolam se alang li thak khorong lo ako lan chot kari party along alliance india alliance do ani polo Congress men alliance do ni pulo la an ra tum chuniri da lang litum croise de lo anke la so alliance ke do ni pojone si muni tum non ke prat pun la son du ko nang ligi puji po bangke je ai kathar ke one man decision ala nang tum nang jonon bangka no member ke do ke nang tum na nang le arpu ni thana te tini bangke niri tum dak bang thok sin bang mek pen body bangke si mana tum bang ke thona ndira bangke si nili jexi ke nili general secretary lo Borjan constituency committee rasolong lo nili general secretary lapen ka adun thu do tholang disonton alang like assistant secretary lo lapen ako adun thu do tholang rensing rongpi alang like ba bangke financial convener lo lasopen ako adun do tholang Dhormenteron alang like organizing secretary lo lapen ako do tholang bida ma hala kiba Kolom Singh Hanse alang li bangke official office secretary lo lapen ako Bida Singh Hanse la members lo lapen ako du tholang Samson Singnar alang li treasurer lo la an sini tu bangke pini ladak ITCL tum dulang kisuman lahai pen pangrum sini tum pini dak bangke BJP long cipa ogdun lo pangrumpet bang kon do pangrumpet bang kresi pini ke bes beral da baku bang tholang la so non next hala phangdong LP school long ako mai du thina so husin ni tu pochi pon por sa husi ni tu ako pejon pon la pen nang tum la party long nang tum nang pin ki jon ben nang tum pin son ke hang non pin son do ma tum kapte man son do ma oh la ni tum ke hang dun do mane CEM long ni tum chingki lo je alang ali polo memorandum sitong PP mane ya son dan sita ulo ni tum bakala dak sitong do make ki tok do make je ni tum phake CDC chairman apinaji ba ko pine chairman apinai puson sini tum pudun he la so chairman mangala tum lang pon pol
pengen nang piye phana langsung mane memorandum deng pon lo pen ke aku la towards the claim pon po la pen ke aku la boundary wall pen isa claim pon po la field construction do po la pen ke new construction do po road la hai ta claim pon po sarang li nasi chap pon lo la sila so teng sini to ma sikro dun pen alang tum lo ke ning samjen pe sipini amai ba ni tum ta hang kok lo pen rat pa sigrup na kok ke bang je ramang lat long se che che dun po do tum ta me poklen te me pon itu ini mungkin SLC Urgent Consensus Committee Secretary Team nang dun job ini mungkin nang rompet leaders dalam hari ini ke SLC dia sudah baru hai sini tu ni pun lo hasil kedeng karcho apa itu KLC ini leader kan ganu nala la tune available sadi presiden mah nak join Bagai kandung lakin tapi aning kati thega ge pinse ke selskir cini than tak lama sikit jadi election tu dulu mah dong lepot tak jalan di election tu ji martone ke butut transparent ada bukan transparent semua tanah ibu kita semua kerja kor kita tak pernah masih long lepot tapi long lepulam yang kuat pinang je long lepot tapi pinang ni pulau ada ke biar kemudian kita tidak main posisi kita kan ini dah kita nanti mah teknologi kita ke social media long teknologi pada dia kata ke keruni biar long dah kongres tim yang sedang si tumban yak do tumban hembrit legi cho tumban ke council pen hembrit kimpinang lapen ke break men le itu kita katin ipo nangi pusi ko kanin je